olw'ensonga eyo ng'abasoka tetuba nti buli omu olunaku olwali asobola okukolera mu ekibyasuubira 2026 oyo nga 2026 naddala ife ng'abasoka abawangalira wano biruubirirwa ki bye twatuukirira obugendererwa ki era ekitalo ngeri ekiri kyatandise era saawa dino akadookoli bayenenda kalisa eri omunange wano ndowooza oba oli awasoka okwongezaako akolereku ye nga ye yaduuba oba byasuubi omunkumiriramu ono ng'abasoka atuligirira omulamu ogw'obwegayisi obwabwalala ng'abasoka ti okuba obwegayisi abantu abandi basobola okutegeera ekintu so n'olw'ensonga eyo ng'abasoka balingirire ekulaakulana n'okubona nti kwongera okututumuka bintu ki by'oduuba iwe ng'omusoka ali wano ku kigambo ekitandise omwaka guno biwandikobye nti ng'abasoka twandibitayireku essira okutukulaakulanya okwongera otugayitaganya awalala nga tubikoma wano wonka mu UAE wabula n'ewaka etuwangalira so nduuba nti weenaawe wetujja okusinziirira tubone omwaka gwaife gukyatambula gutya olw'ensonga eyo eyanziza ndowooza maama ebiduuba ebyo ndowooza weno oyongerezengaku n'abakyami abandi abali wano boona bongerezeeku nga bwe bayongera okutumenerameneramu ebalindire omwaka guno ng'abasoka tweyanziza Secretary Basoga Secretary alikutandikanga banange muyite tusembere muyite abamagenti oyakaganya abantu kweyandula okay namujirawo nkakasanga baboni baife baidi ani nani kuba tuli bayaka ino faces ebitu kiri byaka aye ngeze tuli nti omwaka gwakatandika kibairenga buli anagamba ku muzindalo guno osobola okutweyandulira oba oliawo wayo weyongerayo n'ebiduumu byo oba n'ebiteeso byo kusinziira ku mulamwa gwe tulina olwaleero abwire bwakawewo ali kumpi gema kumwino mpola gema kumwino haji tulina bwoli atukola aye nga twetasi amakumbali kumbali oli bulungi balina enkuba yakubiyire Ayo bersama wana mendingira yote ya mambana. Siwe funaku. Akakwa kusaga mungu yotuveyo. Abasoka kuliwa abasoka. Mulamu wa kobanti. Mwaka kulotu wakatandika bana. Birubiri lwanki yova bidugo kigamba biwandozi zati. Byolina ngai omuntu. Byosuubira okutuukako. Oba tulina okusooka okusuubira okutuukako nga ife abasoka. Abawangalira wano mu iwanga ery'obuwalabiya nka UAE biki ebyo bye twandibayire byolowooza nti bye tulina okutaako essira kubanga tolayo ekino se tuli basoga kulwabusoga General Secretary abeera yayogeire kwira nze tidda kwogera wabula mundogererewo yakutandika ni mobilizer waife mukulu bigi mobilizer abasoga community UAE baba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year. Wakatwa abasoka omuli eyo omuli bona omugula ka data eka walfai kusima okutubonanga buli kaseera n'okutugoberera. Mama moderator kumbuziza nti omwaka guno 2026 tukusuubire mu biki ng'abasoka otwangalira ku idungu wano ku idungu ewaka ewaife nze andirowooziza nti omwaka 2026 tusobola okuboneka nga ng'omwaka ogw'ebyama kwigula ng'omwaka ogwa tolerance ng'omwaka ogw'okusonyiwa
n'okwira awalala fenafena ng'abasoga. Nandirowoozizza nti nga tukaali kubani kye tulowooza tusooke tusosowaze Uganda kuba gye twava, tusosowaze obusoga, twenda obwatabazinga, twendagane ife beena beene tusobole okuboneka nga awantu awazira kwendagana n'enkulaakulana tebaawo. Ate ngemwegaita walala ngemuba bumyu nga muli buduuyu aye nga buli walala tusobole okugoba endovu. Nze nakulanga eriyo obusolo buba mu kyalo eyo babweta bukolwa, butambula mu kibinja aye buba buzibu ino, tusobola kubwanganga niba obanga niwani bw'obaga ininga bulwala. Ndowooza tukope tube n'enkola eyo ey'obukolwa nti buli kimu tutambulirenga wala. Omwaka guno 2026 ndi kusuubira okuboneka nti abasoga bonna ab'omu Middle East oba ab'omu Warabiya wano tujja kuba walala fenafena nga tuli kusangaaza isaife Katumba Nabyoka owookuna mu matiikira ge agajja okuba nga gayingira wano ku luno. So buli musoga ali wano mu UAE tujja kuba walala ni baba ajja kuba niife singa Katonda anaaba atuwaire obulamu. So nze ndowooza nti ejja kuba achievement gye tuli ng'abasoga. Baba wabanga ide gye tuli tusobola okuba nga tukungaaniza ebituubo twatambulira walala. Ate n'ekindi ngaife abasoga tusobola okuboneka nga tutwala enteekateeka ez'obusoga eddaakingiro mu maiso. Ebifo tulina okulisansaanya mu mawanga agandi oba mu bitundu ebindi oba mu wetuwangaalira n'embale obusoga bube kubutulirawo mu kikobo. Gye tunaakoma okuba nga tweswiraine nga olaali kulowooza nti ajja kuba yenka ab'emikyagaita ku busoga, nze ndowooza nti awo kujja kuba kwawulayawula busoga. Ate mu mwaka mulala guno n'omuli ebyokulonda Uganda yona ndaakubiriza buli musoga yaali, ate nkubirize buli munauganda obululu butatwawula. Obululu buno bulijja kubaawo kiseera buseera. Eri buli ennaku ndowooza 3 obululu bulondebwe, aye bunaamala okulondebwa tujja kusigala nga tukaali bantu n'abalala ife. Ebibiina bino ebya yero, ebimyufu, ebya redi, ebya bulu, ebya gurini bitatwawula, tusigale nga tukaali ekintu n'ekirala. After all mulala n'ajja okuba omukulembeze, ife abandi tujja kulemberwa buki mukulembere. So nsaba eyo eba ebbira ey'okuboneka nga twira awalala. Ewaife busoga yabaireyo olukiiko olw'abannabyabufuzi ne pulezidenti yakyogeraku yakuba ati mwe abasoga ndi kubasaba kwira awalala. So tuba ekyokuboneraku nga omukulembeze bw'abanga atule kwira awalala n'abantu abandi tulingemu ebyo abantu lwaki twandiza wala tube nga tutambuza obusoga mutwaza maama omuwanduzi wa poroguramu eno. Ndowooza katuwa omwogezi owundi ndakutandikira awo neyanziza. Akagwanooza mubire omwaka 2026 gutambulanga kibole kyenfunyemu omwogezi yakikobye nti omwaka guno tambulenga kikole okutuuka kukire ekinusi kyekwemba isukayo omwogezi atugyeyo omwogezi olungi maama omulamu okwelwaliro lukomanti tuli mwaka 2026 tulikusosowaza ensonga ed'okuba nga tutambulanga kikole ng'abasoga abatali basoga community fenka aye abasoga abawangalira wano ebiwanga lya UAE nkani entwaka zaako idongo. Birungi ki oba bikalamu ki byolowooza nti twatere kwetagitaire kwesira olyawo ebiyinza okuva mu obwegayisi wani eno tubeziza kubanga tuzawalala nga abasoga abali mufejo.
niwe enkuba omuzinga we niwe moderator. Era byakwe wasabye awo mutambulirawo Mama chikidde abeeruwuuka. Yasobola obuwangazi mpakalira kijja nange obulamu obwaleero zenaze natesisa kyalibeera ekirungi no tunatunakwera walala ng'abasoga tufunye muhati ataaka oba supiika ataaka. Ongera kiri kwange. Ani asinze kuseka anje ewuwo twagwa omulamu okulwaleero biki byosuubira omwaka guno byetwantalira kwesira omwaka gwakatandika 2026 enseko eno ambone fulite emboozi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwisuuka omwaka tugubeere mwambaye tugulise nkatole bulungi. Ku nsonga gye tuliko si kye tulina okola buli mwaka kubone nga abasoga abali mu ddungu tina mu ddungu mwokka aye tuyinza obayo nga eri abasoga abandi aye nga benda otegeerako naye nga tebali mu ddungu. Pointi yange esooka tulina kwira walala nga mukulu wange wakolye nti at least buli we tuyita wano oba buli omu asooka afuneyo ku omusogo owundi tumugeite mu community eno kuba nti oba buli mwezi tufunayo abasoga nga bataano nga batwegeita ku twidde aba tujyakulaakulana kuba abasoga bangi eyo benda okwidda wano oba abenda otwegeitaku aye nga bazira access etwegeita ku wano. So bwetuba nti tulina emikwano twena tulina contacts mu bisimu ofuneyo ku buli omu kusikiriza okwekuna kino ekibiina kyatuka message etuyita nekindi nti nga abasoga twenda tube wano mu ddungu nga wetwedde okola oba nti senava eno nze ndi musoga najja ku ddungu najja mu buwalabu najja esawuli aye nga kino kimpwendeyo tikuba bubeere nti nina eddungu lyeyo lyansalanga abandi webatukola so tukole nga tulina ekiruubirira nti twava ewaka aye twava ewaka twerekereza famire yaife twita wano okola kukyusa bulamu so abasoga mwena mwenamba egimbasaba wetubaano tulowooza ekyo ekyakuleeta wano tuleme kuva ku mulamu isefe tabasinga afumbula Kukimbona kuti sokongobera kubakyalaamu sangaire okuba bonna dada w'abaana abasoga ku lwakusoga nga mulekaana kaine ajazirahuma nekwawo omwaka 2026 program ekigambo basoga community UAE ninze moderator wange omulungi omulala oti wainwa omwaka 2026 enkuba mpyaka buli kimu kiyaka first edition ekigangu nife abasoga towangalira mu ddungu kisangaire okufuna sebo kodi tuli mu programu ki ekigangu ekitwalibwa abandi sebo basoga community UAE kola abasoga bonabona abali basobola okubeegaitaku dina yabulirawo abasoga mwena bakoola ekigangu kibaawo buli lwasande era tubakubiriza mwide ali abantu bambe ndi basaba ali abantu bati banayo eri okubakaza abasoga abasoga nati amwide mu kigangu abakazi balimu aye twidde abasoga ati ti program yakunoonya abana tetwidde nokunoonya aye ni case somana waidokoliba omukazi wamutata waidokoli oyinza omwewangulira olubifumbo aye muliyeyo mwebuzaabuza abaana abasoga Dennis oliyeyo obuwulu buli nkwita so buli musoga yenena mwide mwekubize mwide mu kigangu tibakobye eri programu yakunoonya kiiramu aye in case oyinza ofuniraawo chance so mbende ino aye nga ekigangu abasoga ku lwabusoga webakyogera otasiibula ssebo buli mwaka 2026 baba okyo gwonkobye omwaka guno ne programu yaife esooka ekiri mu kigangu
gezaako okuba ku tooki birungi kyoba birubirwaki byolowooza nti twankoze omwaka guno oba okwongera okukuleeta awalala okutambuza obusoga okutwala mu buntungi biki ebyo byolowooza nti twantambulireko we twantisingyeko ekisira eryankobye ati okutambulira awalala tulina okweyenda olwokuba otya omwaka 2006 kusambuza tujja kwawukana n'endowooza d'abantu abandi ndowooza era okusingira tube nga tweyenda tube nga twendeza ate kusookera irala twende ino obusoga kubanga tuli basoga sisobola kutuula oba tukola tutyo oba weeyerwisa aba okoze otya ojasigala ng'oli musoga n'oba nga wayega olulimi olundi kubanga samutemuzi wano wetuwangaya tukozesa ino olulimi luganda ni banaife oba n'oluzungu ati tutoola kukuba nti tuli basoga jakusigala nga tuli basoga mpaka twende obusoga bwaife tweyende tunatona tikoba nti okweyenda kuno okw'omukwano oba laavu nti ono mukazi wange aye twendagane twena yenda mugandawo yenda mukwano gwo mube nga mweyenda tutambulire walala ng'abasoga ku lwa busoga okweyenda tweraga omukwano n'ebino ebintu byokuba nti tuwayiiya wano kayimwerero twabaagana nga bali babiri aye nga balitandika nti waidoko oli oyo momwoyo aye esigi oyo ebyo byonna bityawo ino okwawukana kubanga wetunaabano nga tuli mu kigambo nze nimaa ninkutuulawo ninkoba nti aye omusaadde abeere ku kamera oyo okidi nga alina muukwenko kitegeeza tujaba tuleseewo ey'embeera ey'obukuuko obwo okuba nga tulina obukuuko obwo bubiino era bwawula enyiniina abantu abaawala tweyanziza baba omutegesi saabavulu mubivulu ononyibala muwobidunguwababa tukajja maiso abanaife abali kutubona programu ekigango ekajja maiso kinaabogeza ab'endawulo olwagayetukulanira kale mama isuka mwaka twaguyitamu isuka boye ndigenga nti natina nga neagumba nti ekigango twasalawo okutambuza obusoka ekiri nesimyo zena omwaka gwakatandika 2006 baba tulinekibuzo kitamino kikinene kyakweraliikiriza ngayiwe senior citizen general advisor ow'ekintu kino ow'ekizimbe kino ekyabasoga community olowooza binekiriwanneekosira omwaka guno gwakatandika olowooza nti oza okuba nga ebibala obulungi omwaka guno byetube tutekwesira neyanziza maama ekyamazima tusooka okwebaza abali kutubona abagezaako otugoberera nzaali kwogera niimwe kiri mu myaka mu maiso gaime nze taliire John Bosco omusaadda omulamogi era bebulamogi mbasuubirya beikaliro bansuubire nti muli obasa ensonga egyongwirye munange munyoko wange ekyamazima twaizire hano n'okufomulatinga basoga community eno nga tutakakwira hamu so ndatelegal nze ndakubiriza abasoga benabena gema omumuli ogwo bebalala aye nga mukubalala tulina okuba nga tutumbira obwegaisi netunaaba n'obwegaisi twabutembeeta bukalamu ida kuba nti ekyamazima tuganulwa era ndakusooka okubakubiriza abasoga abali mu biro bana gano twaida kunoonya mirimu era oyo alina omulimu gutwalenga akalimo kuba buli lwobanga ozira mulimo ni puroguramu zino ndetwendedde enkulaakulana ozira kyojja kutakimeeza so okuuma emirimu mukola emirimu n'obwegendereza mukola emirimu ng'olikola ekintu kyoyitekino ekikuteera emmere ku mmeeza so n'olwobugambo obwo ndakubasaba ekintu ky'okwegaita nekisinga bukulu ensi donadona begaita amawanga gegaita so organizations degaita butiife ng'abaana ba baba kyabazinga bwetubanga tutambulira galala tukola ebintu nga tuli galala kyendidi nti mu UAE muno tulimu ab'endowooza ed'endawulo naddala ni banaife abali Abu Dhabi ni banaife abali Ras Al Khaimah Sharjah mu Dubai tulimu n'abantu ba milioni mingi naddala nga basoka so ndabakubiriza tugeme ekintu kino nga tuli galala tuteerabira ntonatona baba kyabazinga natuzaala so
obwo obumulumulu tibubulamu ti abana ate ababudabi bo basosowaza kiro ate bano abeera sankai babawa bati ate ab'Edubaayi bali bati ebyo byona bize kumbali kuba tuli bamaama mulala neyise ife baba bwenu so ndakubasaba endendawukana tubize kumbali tubyageme ekintu kino omwaka guno muyaka tuzaalibwe bukalamu buyaka tutembeete ensonga dino nga twerabire ebyo byona ebyali eby'ennyuma ebyomukyayiro biweereeyo mukyayiro so ndabasaba nti tugeme ekintu kino n'obwegendereza aye ng'omulamwa tutakuvaaku kugemera abantu nga buli kyetugema ku kyona tusoosowaza Busoga kalica yaife obwo nibwowulira nti tuliku Obusoga tuli butwala mu buntongi ezira kijatuuka mu buntongi nga tusobola kwegaita kuwuliziganya kutambulira galala n'ekikulu kya byona maama neyanziza yanziza obugambo obwoningire bukalamu oba owuliriza ebigambo waba owuliriza ebigambo bya senior citizen akobye ye nakonye ku nsonga ya bwegayisi kale mwaba kali kwegayita tindi muli kuki ndikwogera ku bwegayisi obw'okuyira awalala obw'okuba nti osobola okwagaana nga genose kwitale oba senior citizen ng'ali awo ng'ali mu bwetaavu akoba oti empigano Busoga munange ono wali mukamisinde oba n'obwegayisi bwe tuli kwogerako obwegayisi obw'okubaawo nga tulina ekintu ekitutwala mu maiso fena twavaayo nga kitole awazirako banti bano babasoga community bano babasoga nsete oba bano babasoga diaspora bwe tunaavaayo nga emibiri eri gyona esatu nga buli kimu tuli kitambuliza walala trust me tulijja kutuuka wala n'okusingaku bwe twandirowooziza kale obwegayisi n'amaanyi okutolayo ekinusi nti tuli basoga kuli wa Busoga kiromwa aye tukite ni munkola kabulido kola kasafu kabamba baire kazungazunga nagwa ku mwana enzalwe yawe akomerwa wa mama wa Bukoli omwana ava Bukoli mu balogo sanga yokubona wa Bukoli mu balogo ayitira kyakola kuba tulina okwogera empolepola n'abagema esente tibulawo nga balumuka n'ensawo n'abagema esente bano n'abatukiikirira mu nsonga eyo sanga yokubona ng'otiire isuuka mwaka tuli mwaka kikodi oyinza okubuuka ali mwaka gwe mukaire tukomera omwaka gwe tuli mu tusonyiwe 2026 okyogerere bukalamu birungi ki byetwandisoosowayiza mwaka guno ng'abasoga omwaka guno ng'abasoga kansookera okubalamusaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abasoga kodeeyo bakagwa mwana we muli abaami n'abakazi nga meina n'eddoboozi nize naigulu manyamu nga nva Bugiri disitulikiti mu iggombolola ly'e Buliida omuluka Nakyegereke nga ndi wano Dubai mpangalira Sport City. Guno omwaka twingira omwaka omuyaka nsaba banange buli Busoga wooli wena okaali kwegaita mu kintu kino nkusaba busabe oidde weegaite mu kintu kino kubanga kirinamu ebirungi bingi kirinamu obuyambi bungi so buli muntu yenna wooli nga wandyetaaze obuyambi banaye tuli eno tuzirayo bazaire baife tuzirayo famire daife so buli weweegaita nimba ino oba kun'amaanyi ag'endawulo wabaawo ne sapooti weedi nti ekinaatuukawo kinatona ndinirendumukira omwaka guno nsaba buli Musoga yenna waali bana twegaite tube ekitole abaire n'obulumi bonabona nga baliwo mwine eyamukosa bana tusaba buli muntu abuleke mu mwaka ogwajja guno omwaka tweize buyaka tweyambulula ebikaire byona emitima tuginaaze buli muntu yenna abe muyaka oba olinaku ekyakuniiza ku mwino musonire ebyo bijje n'omwaka ogwabita guno omwaka tutandike na byaka era tube na byaka era tusobole okweyongera mu buntongi baba yatwemeza kubanga buli ddoboozi weevu eno neetuuka
ewakyabazinga baba isaife ye n'aba n'amaanyi yategeera nti eri y'abali ebweru abali ku mawanga abairi abatalekerera ki abatalekera buwangwa bwabwe. So banange mbakubiriza buli muntu waali twegaite obumulumulu buweebwo mpawo atasobya buli muntu yene nasobya naye ate birabina biwa. So tweyanziza ino mwebale kumpuliriza maama n'ebyo byange mukwano. Bwinene obugambo obugambo bulungi obwo. Tweyanziza maama obugambo obwo nze ntusiimye ino. Abakagozi bali mu program ekigangu basaba community ife bene abasala okutembeeta obusoga kutwala tulonyo kitalo okubakumbe. Bring closer, come closer, come closer, come closer. Mwebale kulirira. Omwaka gugenda omwaka gawakutandise bodaboda bakyalana bati. Bali mashati. Munoonye oba mulina. Anze kumulekere kala kati nze naabiri omulamba noni sangayo program ekigangu basobola kumite wano wetwogerera ku bintu ebyendawulo ebitutwala maiso ebyobuwangwa ebyobwegayisi ebyobufuni ogera ku byobutafuna bentunabogera ku byabutafuna ogera kubitwala maiso byonka buli kalamu wano tutwala busoga mu buntonzi ife bende ng'abantu okwetwala mu buntonzi omwaka 2006 gwakatandika 2006 oba nenda kuirayo munyuma nenda kuirayo mandu oyo okubula nongera okwayiruza nankalira maiso nti omwaka guno n'omwezi gwetulimu ndi kujakula oba nja kweyongerako omwaka kale n'olwekyo buli omundagaana mungulire ku bisoda mungulire ku bikooko nayongera okuba nga ate nsobola okuweereza obusogo okutuusa mu buntongi batidde boy wandisembaire kwano ku lusegere oyenda nze mbawo omulama omulama gwalwaleero baire nsuubira nti twandiyongeiremu omulama okutegeera olitandikira kunze mwe mwene ngemomuzindala abantu obasimulire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina gange neiroboozi ninzerehema kadama nabirye kati nga ndikuteesa kumulama gwolwaleero twandikoze tutya nga ife abasoga ebintu byetwanditaire kweisira omwaka guno ndibaire nga tukola omwaka guno okutambuza obusoga okubutwala mu buntongi. Nze mbaire nsaba ekintu ekyandisoose twandibaire nga tusooka okumalawo okunigaganira omuntu okunigira omuntu ne pointi esooka kuba fenafena tuli bantu ate tukozesa lulimi okwogera ate idukira buli kyofulumya totegeera nga kisengedde oba tekisengedde oyinza okwogera ekintu nga toyiri nga kinaaniriza omuntu. Aye nze kyembaire nsaba abasoga tusobole okuba nga tusoniwagana tutambuza obusoga tubutwale mu buntongi. N'ekintu ekyokubiri mbaire ndisaba ino ife nga abasoga tusobole okuba nga tuyisa mu bakulembeze baife ekitiibwa okusinziira nga bwe twasalawo twize walala ate nga tulina poroguramu netwenda tugeme kulisobole okutuusa mu buntongi. Bwebanga balina poroguramu ye baleeseewo oba omulamwa gwe baleeseewo ndikuteesaako tuleke kubabona ino nga nibeema ekintu aba balina engeri gye bakifunamu. Ekintu kino kyaife fenafena tukifunamu nga ife kuba ebakere ntyo bakatuteewo ogundi tulina nga balyeta batya tulina development oba kituteewo sente ebintu ebyaife nga abasoga ti bintu nti byaibwe nga abakulembeze tikyaibwe nga bakulembeze. So mbaire nsaba bweba nga aliwo omulamwa gwe baleese nti tuteeseeku ekirowoozo kyo takibona nga tekiyambe kyoleeta kyona kyona kyoyogera kiyinza okuyamba ate kiyinza okuba nekyekyongerako omuntu. So mbaire nsaba tubona abakulembeze ng'abantu abasobola okutukulembera kuba n'ekindi kyenjosinga okusaba abakulembeze fena mwena mutaba bakuniiga olw'ensonga na pulezidenti bamwogerako aye ye tuyegemera era yongera yatambula yajja mu maiso. N'ekyokulala twaida walala omuntu weba nga bakukobye nti
tuli kujja kukola ekibiina kino aye kiyambaku twenda mwino mukabi biki nendotegeere eyakukoba ati joininga Basoga community yakukobera lwaki oli kujoininga yakukoba ati tusasule gundi ojeeyo olina okusasula registration fee tusasula mwino mukabi oyo ayambako okutambuza omuntu oba ofunye obuzibu oba oli kwira Uganda oba olwalire wanaye ng'ozira ngeri ebasobola kukutoola mu idwaliro tusobola okutoola mu idwaliro ng'Abasoga tusobola kulekayo waabonaabonerayo mwino mukabi ekigira yayamba niwo obango ozira mukwano gwo oba ozira muntu yenna akuli ku lusegere mwino mukabi ayinza okuyamba bakutoola mu idwaliro kale mbaire nsaba Abasoga sobola okwidumbya ino program ya mwino mukabi ebenge ekola ki etutoola awantu wetuli ate buli bwobanga otoire mwino mukabi ayina engeri yanakuyamba obutakoba nti we bakusosola olw'ensonga oba ozira mwino mukabi wafuna obuzibu titujja kusonderaku ate we tutakusondera ojja kuba titukusosola oli kiwulira ng'eyatola mwino mukabi wafuna obuzibu tulijja musonderaku ate ye we tumusondera okoba oti waliwo bene gurupu oli kiwulira ekyo kiboneka bubi nenda tutambulire walala tusobola okuba nga fena tuli walala nga tutambula uniform tusobola okutambuza Obusoga paka mu buntongi ebyebyo sangaire olwira lutonsaze kuba onkonera obugambo bwembaire ndikwenera lonkonera sangaire ino maama ayisokogera kikwa oyirimbi sangaire okubalaseo zena okubagana Basoga community iyi program ekigango omwaka 2026 gwe tulimu nga ni first edition ya program ekigango kiri mu Basoga abeerere ali omuganda oli eyo osobola okutwayuka ate bijatandika okubabaliriza n'abantu ab'endawulo njokweta abantu ab'endawulo ekibona otyo ya Uganda abamakinkimbati Basoga ayatulwanayana ate noza kitagwa kituufu abantu takubaneka ab'endawulo ababuganda boni abatoolo n'abantu abangi okuba nga balina okuteesa ku bintu nga bulimekano program obulamu obwolwaleero obuliko banti bikusi bye twanteire kwesira omwaka nga gwakatandika okunanga Obusoga bitutwala mu luto olowooza bikusi neyanziza nayinwa wa kigangu olwa akakisa kano oba akanagansi kubanga akadookooli okuba nti nsobola okuba nga nongoda ensonga dange mu mbeera y'olukwakwayo nze nga Ntumba Rashid okuva Iyirimbi Muterere ntumira ku abe Muterere mwena gye muli mwebale kubanga mutukuza n'okutukula tetuli olwaleero okuyira ku mulamwa nze ndakuba nti nga bwe tubairewo nti kino omwaka ogusooka nga ate n'omwaka ogwokubiri tetubayirewo ebbanga eriwerako alhamdulillah twongere okuba mu tooki mu mwaka ogumukaire tukola assessment mwife ng'abantu n'ebyo bidedde nga tukola okuba nga tusobola okufuna road map entuufu tutereeze ebitulemye omwaka 2025 tubite mu mwaka 2026 tusobola okubirongoosa mu byo n'ekiriwa abantu bangi bayogere ku bwegayisi amazima gali nti ezira maka gabaawo okutoka gabaamu kino wano ni wale wabula tulinga mweinuma biki ebitulemye tusobola okutereeza guno omwaka twakuba omulanga nti bana ebintu by'obwegayisi bitambule mu special nga nze owa finance mbona nti bwetwongera okuba nga tusitula mu finance ya community yaife awamu n'Obusoga kira kwongera okutuyamba kitya tuyina development fee okuba ntwenda okwekulaakulanya nga community tuyina muno mukabi okuyambagana mu mbeera wano neere awamu n'okuba nga tusasula registration okuba nga tugisalinga kubanga ekituufu kiri nti fena 2026 tutambwire 2025 twagimala kuba tuli well registered tulina buli kimu bank account tulina mobile money accounts era nga buli kimu kiri well documented nga bitambula nga birina okutambula so tusaba community members yemuli yona ewalala n'abatakali kwida kutwegaita kumwide kutwegaitaku mubone Obusoga nuno niki obwegayisi niki kubanga okwisanya n'amaani abakulembeze bano bava nona bava mu biketeze ebyendawulo omwaka nono mwise Kamuli nze ndi mwise Bukooli eri yabe Kigulu eri yabawayo bidawo ntufuka kirala so tulinga ebibeire weinuma
tulongooseemu ebitulemye tubikuule ebyomugundu oba ebyomugaso 226 twongere okuba nga tusagamba tuyisanya kirala nga bwe tulinda isaife kyabazinga gabula nadyoko wokuna ekigisa ekitali wanseete aida twegeire kono mumatwikira twongere okusagamba tweyanziza nabalikulikoberera wonawona YouTube, TikTok, ku Twitter, anywhere social platforms mutwaganaku Basoga Community UAE nife tugemye omwanjo nife tugemye etooki y'obwegaisi 226 nga tujja kutambulira walala ng'abasoga wonawona webali mwije mutwegaiteku bw'oba olina ekyoyenda okubuuza namba laife libaaku ojja kubanga otufuna ekiseera kyona tweyanziza mwebale. Maama era nga bwewabuuziiza era ku nsonga ya 2026 nenda otegeeza buli musoga ali eyo nti omwaka guno tusuubira okubaawo n'emizaano egy'amasaza oba disitulikiti gyetuviira iwe wenawe n'omusoga ali eyo ng'ozira kikunsu ky'ogwamu kyabasoga abo abeegayitirira awalala oba aba Abu Dhabi oba Saudi oba baawo bwetunaaba n'emizaano olina kyojja okwongera ku isaza lyo oba ekikakyo so nkoowola buli musoga weekube ofune awali abasoga abeegayitira awalala olw'ensonga nti ebintu ng'ebyemizaano tibisosola nti ono wa kigulu ono weeno fena tuli basoga so ebintu ebyemizaano ng'ebyo oba nga bannayfe baba n'emipiira egy'amasaza iwe omusoga ki ekikulobera netball basketball byona n'emipiira tubiringirira omwaka guno n'olw'ensonga eyo iwe kasoowulira event yonayona ey'abasoga ey'obwegayisi tambulira obutereevu weegayite ku baino olw'ensonga nti bino ebintu it is not about money wabula it's about the social capital era weenaawo njasaba muganda wange Diini yeena asobola okubayinunula ku bingi ebiri kwita maiseewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nianze Mr. Esiki mulala ati bana ekintu ekyo nja kukwongereza okukwenyi nti akobya tulina wenteekateeka nningi edaawukana ku 2025 omwaka oguwaire 2026 tulina ebintu bingi byetujja okutuukako akulembeeza sports ebyemizaano bwe tukuŋŋaana nti tunayo omupiira otujja okuzaana oba nibaganda befe abatoolo bata tuli bannayuganda aye twawukanamu nnimi endogera lusoga olayogera lutoolo olayogera oluganda aye atubanga tuli bannayuganda bwetutegeka maaki nti tulinayo omupiira ogw'abatoolo oba ogwaki ng'oli eyo oli musoga ida kubanga woida kikiba nti tuyidde oba tuyidde kulya kukola ki aye tuyidde kusiŋŋala kugema kyeta kitole ongera kugema kitole buli wetukoba nti tukuŋŋaana ng'olina time weekubirize otuuke twidi bulungi wano mu UAE ekigambo time kintu kikulu ino kubani ofu ndala abasinga mu wiiki abandi bafunana ku 2 mu mwezi aye oli weida niyerekereza sana otwandirenga tulumutanda befe tuwumwirevu kubanga idumanda abasinga tujaba kukola mirimu kwekubirize tube nga tukuŋŋaanira walala buli we tukuŋŋaanira awalala tuyina enteekateeka ne tutuukako ng'abasoga kambagobereko ekintu kirala nze namala otegera muno munsi tosobola kwolwanaku wenka weetaaga beino oba ng'oli mulala nze mbeerewo wanaye banakambagobereko nze mbeere okuwa mikwano nze tujjakoba nti famire yange ebeirewo walala niize kyo kikweka kuba eyinza okumbona aye kituufu kiri nti nze mbeirewo lwa mikwano thats why nti wenawulira nti basoga community eriyo nalumukadambiro naida nabenywa ku lwaki banali maze okubonawo nti emikwano kiriwo wano kubanga nze ekiri nti emikwano kintu kikubiriririza baluganda baife twetuwangaala nabo so bana twekubirize tugemagene walala ebikeire tubireke abasoga diaspora abasoga nseete n'ababona ku ebyo bya pate era nasanukaino twekubirize era bwe tuba tutegeeka evekisa ezisinga oba edisigaire edindi mwide mu bungi ng'abasoga ku lwabusoga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakagwa program ekigambo ekyo bwetangwire olwaleero nongera okubayirukiza nti niffe abasoga abasabe okutambuza obusoga nga tuwangalire okusubika maani
nkowoola banaife ni program yaife esose mu mwaka guno ebaire etambulanga omulutukuzi ogusooka mu guno omwaka 2026 program ekigangu leero lwesoose nongera okukowoola banaife abali eyo oba oli musoga oba toli musoga tweyungeku mu program ekigangu bwoba oyenda okutweyungaku oba ogire ku mikutu gyaife egyendawulo YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, namba daife likubayo osobola okuyita ku namba edo okuba nga tweyungaku oba otufuna okusobola okuyita okuteesa awalala niife kubanga tuli basoga aye ate tusangaza abantu abandi abasigaire abasoga lwa busoga saife kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda sigaire omugabula gwebaloba okwiza ku mama mbedaino mutufollowinge mutulikinge mutupostinge mutusharinge basoga community in UAE abasoga lwa busoga twegaite